Ngumingilele ngiphinde ngomukele mbukeli kusimanzozo sekulethela zona ke indaba efika ngaso isikhathi igcine ke isingena uyena ke uMax ke umfo kaMakhanya indaba yabahleli bemcimbi ke akhala ngabo ke yena ke umculi kaMaskandi ke igama lakhe ke ukhaza usho ngempela lapha na ke uMax umfo kaMakhanya ukuthi ke fanele beke awukho kulabo bahleli bemcimbi wena mcineke kanye naye ke lapha na ke uGay umfo kaMapholoba uyafisa ngempela ke uMax umfo kaMakhanya ukuba ke labahleli bemcimbi bowu2 abekho kulabacule ke noma ke kulabahleli bemcimbi ke ababala umculi kaMaskandi awuyizole ke nangu ke umfo kaMakhanya esho ngokusobala ukuthi ke akadingi ke ukubabona ke noma ke bebalwe labahleli bemcimbi abawu2 okuke umfo kaNgcombo kanye naye ke lapha na ke umculane ke umfo kaMcineka indaba ayiphili kwesimanzozo kepha kuphela isikhathi siyabuya nezinye ngokulandelayo siyabonga baculi ayikho into engizibela yona ngoba ngikhuluma nani wekhaza awukahle awukhulume la ubani lolo didi lelo lomhlelo omcimbi mina ngizwani nento njalo engakhulunywa lana uthola ukuthi kuloku kuncethezwa lana ningasitsheli igama lalo ngquza leyo yomhlelo wemcimbi osantuzayo la osanganayo la odlala ngani sibe siningamaciko ethu ubani lonja leyo hey ake nisheshise ngifuna amagama abahleli bemcimbi abangakhokheli abaculi ngifuna amagama ke manje mina angilindile ukuthi kuyoze kubizwe igama lami kuthiwe nawe Makhanya angisebenzi ngalonto leyo mina ngimenywa ngiyayifikela uyabona lo mhlelo omcimbi meke ngalazi igama lakhe ngizokwenza isicelo esodwa kuye futhi kuzobe kungesona isicelo kuzobe kuyiforced ukuthi akakhokhele lo mculi nalo mculi ongamkhokhelile njengamanje ngisafuna amagama abahleli bemcimbi abaqhaphaza abaculi abagibela phezulu kwabaculi ngeenyaweni nodaka abahleli bemcimbi abaphenduka amakula ngifuna labo bahleli bemcimbi lo masimba lawo abahleli yabona nina zinja yabona Mcineka ngifise ngathi ngaba ukho kulabo bahleli bemcimbi Mcineka ngifise ngathi ngaba ukho lapho ngoba Mcineka mengabe ukhona kulabo bahleli bemcimbi abamasimba labo uzoyinyela utshelwa yimini umfo kaMakhanya ke mfo kaNgcobo phansi kwamaphumulo ngifise ngathi ngaba ukho kulozo zinja lezo ezixhaphaza abaculi ezenza imali ngegama labaculi zibe ingabaniki lutho ke ngiyakufisela mfowethu ukuthi ngaba ukho lapho ngoba meke ngathola ukuthi ukhona lapho you will shit on your pants ngibala nina noyi2 ngoba inini enidumile inini enihamba phambili when it comes to kuhlelwa kwemicimbi ngibala nina noyi2 uyabona laba abanye ke ngifuna amagama abo ngifuna nje amagama ukuthi umhlelo omcimbi owusibanibani ngaperforma akanginika cent noma wagcina ngokunginika itransport noma wagcina ngokubhadala ideposit ibalance akabangisayikhipha ngenani la ku inbox kamfo kaMakhanya nisho baculi ngenani la mina ngifuna labo lo zinja lezo zabahleli bemcimbi ngizifuna la ngifuna ziphila ngizifuna yiphila labo bahleli bemcimbi abasanganayo la abacabanga ukuthi umculo kaMaskandi indawo yokuzokaka labo bahleli nje abacabanga ukuthi ise toilet la kwaMaskandi kuyanyiwa ngiyabafuna bafunwa yimi wekhaza mawunabo mfowethu ba ngena ku-inbox kamfo kaMakhanya ngena kimi la ungitshela ukuthi umhlelo omcimbi owusibanibani akakukhokhelanga ngiyakucela khaza mfowethu ngikuzwile sigwebo sentambo mfowethu mina angilindile ukuthi ngiyoze ngibizwe ngegama njengosiqiniseko nomhla ka1 cha mina umculo kaMaskandi ngiyawuthanda ngiyiwo umculo kaMaskandi mina ngiyiwo uyimi nawo
So mina angimenywa kumaskandi, ngazalwa ngumaskandi mina ngizelwe as ibhinqa ngumaskandi mina. Ayikho into edinga ukuthi kumele ngize ngimenywe la. Ngithi ngicela izinja ehlela imicimbi maqede zixhaphaza abaculi zingabakhokheli. Ngizifuna iphila la ku inbox wami. Ngifuna zinye nyi kade.